जुजुलपा नमस्ते फिसुठा नेपाल भाषा समाचार जना वयाचना जी विनीता जी सञ्जिला थौ नेपाल सम्म चिन्ससौ पीड गुलाथो दशमी तिथिया दिख 2077 साल साउन 14 गते बुधबार अथे 2020 साल जुलाई 29 तारिक दिख सुनिगलिन यानिथा कोरोना संक्रमित थप जियाचंगो इले ये महानगरपालिका वडालिया 10 या ज्याकोठी छि ठुआटे र थाथासे बालाचुना चोपी मनोट पिने वसा पीसीआर परीक्षण येगो रिपोर्ट व छिन पेनु क्वारेन्टाइन चुनेगु या नाचक छिन दुकाट इनाबिया गोदो अथे मयासा कानुन कठन कारबाही यागो तका वडा ज्याकोठी चेतावनी बिगोदो मिगा वडा अध्यक्ष रामकुमार केसी सुसम्पिकाया भारतीय थिथि थासा मनुत वयाचंगो थासे इमिगो पीसीआर परीक्षण रिपोर्ट काट व छिन पेनु क्वारेन्टाइन चुनेगु या नाचक थगु छिन दुकाट छिन ठुआटे त इनाबियासी अथे मयासा कानुन कठन कारबाही जुइतका चेतावनी बियादिको ख ज्यापु महागुठी ये महानगर समिति ठुगुसी सापारुखनु साछे बले हुलमुल मजुक मोजक मनु सहभागी जुया शान्त वातावरण कोचाके त इनापियागु दु महागुठी मिग छगो वक्तव्य पिकाया दिसे परापूर्व कालने से न्याका गोया चंगु छिगु संस्कार कठ दिवकन्त जुया सोपिनीगो नाम सापारु साया छेगु परम्परा या त कोरोना भाइरस संक्रमण या त ध्यानतया नेपाल सरकारले इनाप कठ मजी मगापी मोजक मनु सहभागी जुया हुलमुल मजुक शान्त वातावरण कोचाके त ज्यापु महागुठी ये महानगर समिति पाखि विशेष इनापेना तगुदु वक्तव्य सनिगत बिने परम्परा निसे हनावे आचंगो छिन निवार्ते मौलिक नह गुनफुनी सापारु बहिद्य बोइगु व बहिद्य स्वेगु नख हने त कोरोना भाइरस संक्रमण या त विशेष ध्यान ते मागो खन थ्या तगुदु ठुगुसी सापारो खुनुयातकया सहलह ब्याकेको जुगुदो कोरोना भाइरस संक्रमण हुने सापारो गुगु कठन यागो हनेगो ठैको सम्बन्धे कया हो इले थिथि जातीय संस्था व सम्पदा संस्कृतिया नेलुवाटे दथि सहल अनौपचारिक सहल ज्याचंगलो स ठो विषयतकया सम्बन्धित निकाय नापन सहल याना ठुगुसी सापारो छु यागो ठैको खे निर्णय या टेंगो ख सिदुगुदो ठोहे छोले जापु महागुठी ये महानगर समिति मिग चोंगो वक्तव्य विकासे पूर्व काल निसे न्याकावया चोंगो छिको संस्कार कथा दिवांग जोपिनीको नाम सापारो साया छुएगु परम्परा या त कोरोना भाइरस संक्रमण या त ध्याने त नेपाल सरकार या इनाप कथा मिज मगापी मोहजक मनो सहभागी जुया हुलहुल मजुक शान्त वातावरण कोचाके त इनाप याको ख केन्द्रीय तथ्याङ्क विभाग थुसी क्याटेङ्गो राष्ट्रिय जनगणना खस नेपाली भाषा त माभा या रुपेकाइपी मनुतेको संख्या अपो केनेको लागि माभा सम्बन्धी परिभाषा गलत ढंग न्याने हगदो जनगणना माभा या विशेष न्यानीको थो निस या त कया विवाद बिहावे म तथ्याङ्क विभाग ठुकिया बारे स्पष्ट सुझाव बि मालथका भाषा आयोग या त इनाप यागो खसा आ भाषा आयोग थो विषय थिथि विज्ञते राय क्यागु ज्या न्याना चोंगु सिदुगु दु नापा नापा काइगु जनगणना मा भ्याव छेला बुला यागु भ्या तका निगु चक निस निनिगु यागु ख तर आ क्या टेंगु जनगणना पुर्खाया भ्या मा भ्याव लिपा सेकागु निगुगु भ्या तका सुंगु निस निनिगु तयारी याना चोंगु दु ठुकी मा भ्या परिभाषा या नाम शेनिगु नापांगु भ्या छुख ठैगु निस न्याना तगु भाषा सम्बन्धी विज्ञतेस था कथ माम शेनिगु भ्या त मा भ्या थैगु मखु सुन मचाया अबु पाखेया पुर्खागु भ्या लाना वा चुख वहे भ्या या त मा भ्या थैगु ख भाषा विज्ञ डाक्टर तेज रत्न कसा कर कनादि कथ तथ्याङ्क विभाग मा भ्या या परिभाषा बिउगु प्याछि मजो ठौकने छिछि मा अबु पिसा थ मस्जिद खस भाषा खल्यागु याना हबुली आ खे भाषा या त हे मा भ्या देकेगु उद्देश्य तया थजागु निस तया हगु ख वेकल कनादिगु दो नेपाल भाषा टाइम्सले से ख लासे वेकल कनादिगु खसा मस्तेगु पुर्खा छु भ्या लाना वया चों ख वहे वयागु मा भ्या जी उगि थन पुर्खा भ्या व मा भ्या तका निगु अलग अलग निस तेमागु आवश्यकता हे मदो
सत्तारूढ़ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा दुने ठुहुइले आन्तरिक विवाद बोल्न चंगो दो पार्टी नायक व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली मेमा नायक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लिस्लिसे मेमेपी नेता पिलिसे परामर्श व सहमति बिना यथि रूप स्थायी कमिटी या बैठक स्थगित उनका विवाद छन् हे उपाय चंगो ख नायक प्रचण्ड व वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल या पुचला ओली या अनुपस्थिति बिना हे बैठक न्याकेको तयारी ना चंगो इले प्रचण्ड व वरिष्ठ नेता चलनाथ खनाला प्रधानमंत्री ओली याता नाप्लाको खा ओली नाप्लाना वेरुनका प्रचण्ड बालवाटारे मुना चोपिन स्थायी कमिटी रुजा पिन्टा ब्रिफिङ यागो छमन नेता जानकारी बिगो दु प्रचण्ड थगो ब्रिफिङ नेने रुनका पार्टी या नोको बाम डिपकाउटमा थासा पार्टी या तजैको व विग्रह पाखे बचे यात नेने हगो थगो खुगो बुटे प्रस्ताव या व्याख्या न्यबो यातिको खा गौतम ओली व प्रचण्ड न्याने ओली यात निगुगु पद आउट या मजुठैको तर्कतगो खा ठोसिबेन्य प्रचण्ड या प्रेस सल्लाहकार विष्णु सापकोटा स्थायी कमिटी बैठक न्यागो जानकारी बिगो ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 मैटी नगरिया ल तबला येगुचुको दु कलंकी ठुंगा अड्डा किपु स्वाइको ठुगो ल चिबला जुया वे नेता ठाकुया चंगो ख साउन 11 गते किपु नगरपालिका या प्रमुख रमेश महर्जन या नेतृत्वले 2 नम्बर वडा या अध्यक्ष रमेश मानडंगोले चाहिँ किपु नगरपालिका या नक्सा शाखा या प्रमुख सुरज वजा स्थकल नियन्त्रण या नादिको ख किपु नगरपालिका वडा नम्बर 2 या न्यामसीमा नेपाल भाषा एकेडेमी पी चाइगो ठुगो ल 8 मिटर या जुगु जानकारी बिगुडु अठेवडा नम्बर 2 या न्यामसीमा नेपाल भाषा एकेडेमी लिकचंगो शीतल नगर या लन थर उन्नति जुगु दु थुगु लन मिंगा साउन 11 गते किपु नगरपालिका या प्रमुख महर्जन या नेतृत्वले 2 नम्बर वडा या रसे डंगोले से किपु नगरपालिका या नक्सा शाखा या प्रमुख वजा स्थलगत नियन्त्रण या नादिको ख मंगलबार ये पीचियामा कोरोना संक्रमित थपले से ये संक्रमित लिया स्वसव स्वीन हेमा ठेंगुडु मंगलबार लुपी संक्रमित पी मध्य पाठे प्रहरी प्रधान जाको नक्साले कार्यरत सुरक्षा कर्मी दुगु सीदुगु ख स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा कथा मंगलबार नक्सालिया नि सोम थप प्रहरी याके कोरोना संक्रमण खनेदुगु ख थोया न्याने अन छम हवलदार यात संक्रमण खनेदुगु खसवेकया क्यान्डिडेट ट्रेनिङ याबले सोम प्रहरी याके पोजिटिभ खनेदुगु खवे कपि सोमेसिको क्यान्डिडेट ट्रेनिङ याबले थप नि सोमेसके संक्रमण खनेदुगु खसा ठोना पम प्रहरी प्रधान जाको नक्साले नि नेम प्रहरी याके कोरोना संक्रमण भाइरस या पुष्टि जुगु ख थो बाहेक मिग बसुन्थारा थापासी क्षेत्र न संक्रमित खनेदुगु खसा पिमध्ये अपाथे लकडाउन चिकुसेली पिने होपी जुगु ठागु दो अथे नेपाली कोरोना संक्रमित हाक्न न्यानि थ अफया वया चंगो खतागु दुसा थुकियाली से सोनिकलेना संक्रमण अपोगु दो स्वास्थ्य मन्त्रालय मिंग बिगु जानकारी कथा स्वसव छिमछमेसके संक्रमण खनेदुको खसा थुकी मध्ये नेसोम सोनिग यापी लागु दो सोनिगले संक्रमित खनेदुपी मध्ये पी च्याम ये या पेम यलयाव छम खोपया ख थुकियाली से संक्रमित नेपाली ल्या न नि जिन गुडो खुई सोमा ठेंगुदुसा ये संक्रमित मध्य प्रहरी हेड क्वार्टर जायना चोपी नि सोमा प्रहरी लागुदुसा आइतबा पेमा प्रहरी यात संक्रमण खनेदेउ उपिलिसे सम्पर्क दुपी मेपिन्ट एना सोगु परीक्षण नि सोमेसिके कोरोना संक्रमण खनेदुको ख यी महानगरपालिका क्षेत्र दुनिया फक संस्थागत व सामुदायिक बनेकुठी स्कुल यी बनाचोपे विद्यार्थी पिन्ट अनिवार्य रूपमा शैक्षिक पूर्णाङ्क या स्थानीय विषय या पाठ्यक्रम बने मालिकु जुगुल दो यी महानगरपालिका नपाङ्गो खुसी थनाया मसिका व संस्कृति बारे जानकारी बिगु आज स्थानीय विषय या पाठ्यक्रम तयारी याटुङका विद्यार्थी पिन्सा गो पूर्णाङ्क या पाठ्यक्रम बने मालिकु जुगु ख महानगरपालिका क्षेत्र दुने लागु फक संस्थागत व सामुदायिक बनेकुठी कक्षा 1 से 8 कक्षा तक पठन पाठन याएको नीति महानगरपालिका स्थानीय विषय या पाठ्यक्रम तयारी याको ख ये महानगरपालिका दुने गुई निगो सामुदायिक बनेकुठी मध्ये चे खुगु साधारण बनेकुठी खुगु विशेष व सोगु विद्यालय बन्दिपिनीको लागि दु संस्थागत बनेकुठी या लागि 640 दुसा आ उगु फुक बनेकुठी 1 से 8 कक्षा तक शैक्षिक पूर्णाङ्क स्थानीय विषय या पाठ्यक्रम पठन पाठन जुए महानगरपालिका ठगु क्षेत्र दुने हनिगु
बिगु वन्याकेको नहचख संस्कार संस्कृति सिप कौशल व्यवसाय नैतिक शिक्षा भौगोलिक प्रकृति या स्वरूप स्वास्थ्य वस्तुपिचु रहन सहन व्यक्तित्व मसिका भाषा व लिपिठेन जागो विषयबारे मसिका बिगु वस्तनिको बोंकेगु आज ठुकठाउँ पाठ्यक्रम तयारीको जानकारी बिगु दो निनादिस अन्तर्राष्ट्रिय बुख अमेरिका कोरोना भाइरस विरुद्ध दिएको खोपिया आतके हेटकले विस्तृत परीक्षण यहाँको दो सोमबार यहाँको उगो परीक्षण स्वीडोमा मनोत सहभागी जुगो ख नेशनल इन्स्टिट्युट अफ हेल्थ एन्ड मोडर्न इन्क दिएको उगो खोपन कोरोना बाहे मनुते त मकी हेड थैको ग्यारेन्टेड आशा जुगो मडुनी परीक्षण सहभागी स्वयंसेवक पिन्तन वास्तविक खोपिएको खसा व नक्कली खोप बिगु खान छु थागु मदु निगु डोज बिढुङका वैज्ञानिक लिक्क पाखे अध्ययन यासे खोप गुगु समूहले प्रभावकारी या त थैगु तथ्य लुकी थौया नेपाल भाषा समाचार थनेको चागुदु आकुन पिन्त छुन सल्लाह सुझाव छाता बियादी मास जिमी त सपुत यादिस नाप थो भिडियो लाइक एना जिमीगु थो च्यानल त सब्स्क्राइब पिएना ऑल नोटिफिकेशन ऑन इन दी थका मनोदुना चना प्राविधिक पासापि युनिको रोबिन त सुब्या बिसी जी सञ्जिला जी विनिता यात नवनेको उजा ब्यादिस सुब्या जेमा भ्या